Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Pendiya pisah sisin ya kataga jengkular jong i. Yang ngan pentip ya pi kenang ba ngin yo ka jing ya hunlang. Bom dan ka jing ya keno iwe ya iwe. Lasyai lasyisni kata ka de ka jing pentip ka jonga na ka benta ka jong pi. Lada pi kwa ban ai ka jing kren halor kata ka jing pentip jonga pila ban krentang iwe lane ar kino kiri urang ba ki bakam sempang ban yang kila ban wan syakmat na ka benta kata ka jing pentip ka jonga. Baik. Idon kan banyo snow ka sur naka government haba nakaliang juga government minister ba debat ya kapag department ilakot ba ni kren banginong M kamde galanti na marbali baiwan ikong bindas ang niro kaday bangin yo ba ni kren ka government tang ba kaway ka kandon ka lang balada ka government kan ay ka assuran ka ba lakat tatarik ngin pli o maunong rim batay o to surap hot bindas inwen lampun tain sa petang biang sa sisin inmi nang tain wal syong biang hang ni kabiang M biang lama imay ka assuran ka ba pagka kabun inmi biang nang sekretariat wal syong biang hang ni Nagre, kawan dali, kawan kami lagi menjadi kami kami menjadi Iwan man Kristyan ya kong bindas ka ika ba ya jumud ni kata ka king ka bangi de bisrap. Em kane ka de hangne ikong tahu kesekar kawan. Ano? Slap ba mo? Slap ba? Lada kumne karai kabangishim kamlong kababha. Ngila ya kren nadu une shwa bangin mi na jaka bangisa ngisyong. Nipoy hay jaka de ka jingkersyam na mata ikong bindas. Ni kersyam met ban mensim. Ya i. Te slap se ka e ka ba i ikran. I ikran slap ya ka ba ikran. Lada piong pasyong lada ikong bindas. Lada ka komen kamuan ang ikong bintas India pinle kum no. Hi slap hangne wat chu alata le ki ba jai long ki bastat ka komen ka kot. Ya i hampe nakalang ikong bindas imlek lada ilai jero injit ya ki representative na batajong i lada ka komen ka ai suran ka babiang nakalang jong kon bindas in weng ya ki jatan lada ka government kam ai ka suran kabaklan kabalongpaka ikong bindas inuan syong biang ni tang ikong bindas hindi ibala wan syat kanan ni impikan mau hakapur u arden habakot government u pa representative jong o banlet syatay te habaka government kam ay ya ka asuran kababa kaba scam wan syong biang ni te kam ju ikong bindas ro ngin snap ya ka kaba ka government ka kret mo pa ba mo Sibon jai mo ko blai sibon jor ikong bindas bat ki representative chungki inla ya kundo ya preston ya ka komen la ka komen ka ai ka asuran ka baklan 6% bat ka pendida long ba ki jingto jingtar ngatarai ikong bindas ru in sakwit ya ka jingsyatran kata ka di jingjob jong i ko blai sibon mo biar